Lako mintu siulu solanasang. Paranno sia sende sita musule lan tepenanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang latarangi sia latabasa lan atu iate dia lalamai penggauran na rasulu pasala pitu angka mak pempisan na saya lako mak pesang pulon nananna. Apa dolo latabasa sia tanan untuk karena puang matua mai komita mas tambayang. Mak kure sumanga akan nimati olo malabi mi puang matua. Puang tontong umpa kaboro kan siap puang tontong undalamase kan ni. Totemo o puang laki basa sia laki nanung tu dona kadami. Ta sengak na tula umpa tudu kan ni sangadin na pena masalo. La umpa masya ngita matangaki. Ana membualan katuangki. Lansangan na puang Yesu ki pasaka kaleki. La urangi kadami. Amin. Ana rondong ni puang matua siya nalendokan ni dio may mintu kamaparisan. Ana benni pa kamasean siya kakinan di olon na Firaun datu Mesir. Tuun nalay pangulu dio may mintu lili na tanah Mesir sialan banuan na datu. Ana dipakondi na kuah inang laku pa pesanan batu inang laku ulelean. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Den misa baine di sanga Arabella Katrin Kate Hanke. Den pon dio mai ton napi apa? Na ampui kamamaliran la umpak pekareban Injil bak tu kadan na puang matua. Ya ton na sang pulo karua mo taun na umuru na. Ya te Katrin bak tu Hanke. Anak na misa to umpabendan siya unnampui misa bang iate. Randuk mo umpak pangadaran kadan na puang matua. Batu na paranduk mo to umpak pesanan kadan na puang matua. Batu surak madatun na puang matua. Lako toron baine. Tu mendadi karyawan batu to mengkarang lan misa pabrik di kota London. Negara Inggris. Tang masai duka ton na atu ya to. Anna male lako tondok Afrika Selatan mendadi misa. Toma paraka bak tu perawat. Apa marasan duka sia ya umpak pangadaran kadan na puang matua. Apa iya ton na talung pulo mo. Tahun na umuru na. Narua bisa ki kapua. Sia umparalui pak tunduan diomai toma dampi 2 tahun masain na. Apa ya tu agan saki ya to? Tangla na po banang hanke batu kate melayo. Batu sorok diomai ka mamaliran na lama kamaya batu umpak pisanan kadan na puang. Sialan agan susiduka moto nanay hanke. Batu kate usura itu misa penanian kombongan. Tunakua nang laku ulelean. Nanian kombongan Pak Ratu 27. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Nakatotongi hanke batu kate. Lan penaan na si ondong pika patonganan na kumua. Ya tu umpolelean itu dio na puang Yesus ia mau misa tambak na pena. Tu umba kasalamaran. Sia ia tu ian na to. La umba kameloan sia kamatotoran. Moi analan kamasusan sia kamaparisan. Tu si misa-misa tahu. Ia tu yan na to. Na olay duka Stefanus. To na atun nalan kapusakan unting ngayo pekutanan na mahkama agama. Atu ya to. Apa? Ya tu Stefanus. Umpama toto kapatonganan na sia penaan na. La tontong umpo lelean itu mintu pak kamayan tumangka na pogau puang matua lan puang Yesus Kristus. Tu tontong na parri tangga na sia mendadi kamatotoran. Lako Stefanus tu mintu pak kaboro sia panganta na puang matua. Tu nakatotongi kumua ya tu pak kaboro na puang matua tangka tu nakilalai sia na perasai. Tahun na puang matua tempon diomai nenek todolona. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Mangka mo napak petiron sia
titanan saabi mo tu Stepanus solahan ke batu kate kumua. Umba susi kapuan na patunna tu unulelean ba tu umpak pesanan diona pak kamayan na puang Yesu. Umpa matoto ki solanasang. Moi antanenne nasirimpi tu mak rupa-rupa agan katuan mesusai apa tae na antala torro ba tu tae antala untorroi siala torro to pusak torro to matukun sia torro to marosso tu laung polelian itu kuang Yesu la kolino ia teh lan mintu allo katuanta parallu latakanasai kumua ya tu puang matua tontong mak dioren untundui sia untarane ki kello lan mintu katuan ia teh tontong mendadi kasendean sia kamauparan ondong pi anan nenek tang nakapang penaan ta sia tang ta tu mak rupa-rupa agan dadi lante katuan ia teh moi anna biasa mo disanga kumua pusa mo sia tae mo tulalan ladiolai apa latakatotongi solanasang kumua ia tu kaboro sia mamasena puang matua tae pupuna amin rampoin deto kadang na puang matua di pak pesanan laku kita solanasang tak kure sumangai tama sambayang kure sumanga tu kadang mi opuang matua mi pak pesanan lako kami solanasang lamenda disangka tu Stepanus sia kate tu kibasalan atu ya teh kumua ya tu kami teh la mi bendukan dekan itu jona kakinan la umpak piambaran ni batu umpak pesanan ni tu jona kadanna puang matua lan katuanki o puang ya mote tu pas sambayangki sia kurean sumangaki tu ki parampo lan sanganna puang Yesu amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua, tatontong subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Pure sumanga puang umpasilia kami kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.